Hello, everyone. Hello, hello. Banana, your way, it easy. Okay, so, muna jud ko og trabaho. So, tadto pa ko ni uli sa balay. So, naat ko sa gawas, no? So, ayan. Char! So, panginahin sa takalit sa balay, no? Kay, murag. Panginahin sa taoy kay para makafeel po taghangin sa gawas. Before ta masud sa balay. Ayan, ayan, ayan. Laban? O bawi? Hmm? Gibungot na ko guys. Gibungot na ko. Ayan. Laban lang sa buhay. Tara. Wait. Ito sa YouTube. Search ano ko. Ano? Ayan. Go for laban. Banana. Yung. Na 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 na. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Hello to my 1 million viewers. Salamat sa pagbisita. Kung kinsa ka man, mag-comment ka. Hala, tay tanan.
But now that the man... Hello, hello, hello. Gabi na oh. Time check is 5:50. Alas 5 na. My God. Hello, 1 million viewers. Taoy. Chika-chika taoy. Paatusin ako siya og 1 hour. Ano lang na 1 hour no. Char-char lang. But now with the man, no way it's easy. Wala, kuha ng mga DSA. My God. Hello. So, musulod na ta. Kay gabi na. But now, well, ala, unya karon nagtutula pod basta sim gamay. Namura sa una lang kay ang para video raman ang akong iran. Ambot ang laban jud akong oo saon. Hu 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 hu. But now what the man away. Patay tanan, kuhaan ang mga kuhaan seller. Kuhaan ang seller video. Patay. Yes, eh. But now that I'm pila raman jud ang kinahanglan nga seller jud ma'am kung video nga run ra. Lapo kay boss so final decision nila maghuwat pa ko. Hala, oing. Video per 100 ka sim kada adlaw. 6 days ra. Lah, 100 ka sim. 100. Nya, pila ka seller. Now that the man away. Agoy kuha ng DSA patay. Wala dyan sila pag sa mga seller. Diba? Maod jud. Uy paki. Okay mom.
Ligan, makuhaan. And now that I love your way, it's easy to me. And not so much. But now that I love your way, it's easy. Hello. But now that I want your way, it easy to feel it so strong and not so long. But now that I'm at your head, it's easy. It's easy. Mm-hmm. 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 Patay. Mm-mm-mm. Okay, ma'am. Kaluoy.
But now I forget it's easy. Feelings is strong. But now ngita kayo oy. Hagianan. Ako sa gawas guys. Sa gawas ko. It's because I'm doing something. Chill. Ah. Hindi kayo guys. Nit ko ayo. Nasungit kita dyan kayo guys. Oh. Oh. Muna siya ang porma sa gawa. Sungit kita dyan siya kaayo. No? So, ito sa liliun dili ang atong first one. Hindi pwede. Akong gitanaw ang among ero. Ug kamusta ra siya? So, muna siya mga tanom. Muna siya ang gawas. Dikit kayo. So, ngit. Tumasilingan nung karang gamay nga sa bintana nila. So, mubalik ta sa sud sa balay kay magkauna. Si R sa po. Ano pa? Si R sa okra yun. So, galay.
Nagkuha na kalab. Kau na kau rin doon pa ka. Dito lang. Ate ang siro. Kasi siro. Napamikan ng siro na. Kagad pa dito. Kain mo ini. Wah. Siya po. Kita kain ano?
Sambil kau glugang jadi sila ko ko. Basta naka-instrument to. Hear me? Ano ang sa uno? Ina na imong budi mong butinan. Nang isda ro butinan. Ano sa uno? Dili ka mong gulay-gulay kasara kali-kali. Inarong di ay inana di ay di kay balita ma. Ano man? Bata gangit siya. Hindi pinatado niya. Kita nang laki. Uy, si Kwan mo na, si Charo. Nasakit ka ba na dyan? Ito na sa Berlin na ano. Na, si Charo. Charo. Charo, sama-sama. Dili na, kay muli na ko, kay iguro ko niit. Dili. Ah, tunggu bang takut. Lamay. Kuha ito baso ka. Kuha baso. Pakai shampoo ma? Wah, lagi mengupu mah. Nah, nabi ada itu. Sadina san Tulo to kabuok, mo pa nga dito sa. Jadi sadina san dia punya tu lami ini. Ini dan sadina itu ini. Mahal mulu itu. Kan nagbida na to. Saan sa naman eh, kana siya kay ngawa naman. Grabe.
Ano lang yung katuwa mo? Makabuka ka na ha. Ano pa na yung baso na ah. Kanima, ang yatag ma? Hmm? Alam ko. Hmm.
Hello, shout out. Giselle Ighot, shout out BSO Ad 1A. Shout out to Giselle Ighot from BSO Ad 1A. Hello, hello, hello. Giselle Ighot, shout out. Jomari Bruniedor. Hello, shout out to Jomari Bruniedor. Shout out. Coming from Giselle Ighot. Ayan. Tiring. Cristel, di ko kaduwa. Why? Bakit nga no? By when? Papahuwayon ko sa iyo ni mama para dali ko maayo. Why? Dili nang pahuway nga imong gihuna-huna. Test ping taron mga alas 7. Pa-shoutout ko sa next vlog loads. Sure, oh my, shout out oh my. Wala bang ka mo visit oh my, oy, pa-shoutout ko sa next vlog loads. Nagbasa jud ko sa Messenger, guys. Char. Hala, hala, hala. Repa more, repa pa more. Ano? Yes, oh my lang, malakas. Laro ko sa Messenger na to, gabasa Giselle. Ingna. Ako siyang i-shout out sa live. Grabe instinct ni girls, oy ha, sakpandaan ha, kuwang ta. Hoy, kuwang daw kuno ingon si Umay. Hello Umay, oh my god, oh my, oh oh oh, oh my, oh my, oh my. Hala ka diho. Hello, hello, hello. Hello, what do you do? Hapit ako maman sa akong live, 1 hour ako. Yes. Hoy, sige, 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 screen recording. Giselle Igot ha, naagyud na nagyud ko proof ha. Ha, oh my lang malakas. Hello, shout out to oh my, oh my, oh my god. Oh, 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 oh my, oh my. Ga screen recording ko. Wala ha, screen record ha. Yes, pang proof jud. Ano jud ang laban jud? Pang proof lang jud na siya no. Pang proof lang jud na siya para naatay pang SS, pang SR no sa atong group chat sa atong section. Ayan, hanag yun mo. Yes. Katawa pa more, Giselle Ighot. Thank you for supporting my live. 1 million viewers visited by Giselle Ighot. Thank you, Cosmate. Alis yun ang laban ni Giselle Ighot o ang pinakagwapa sa Panglaw. Panglaw ba to? Ganun ba? Si at Micaela Fian Paula Cosmo di ay. Hala, opera sa ginahon na. Hala, best in SS man ni si Shotaka oy. Shotaka, Shotaka, Giselle. Ikaw man Giselle no? Agoy, Giselle. Yes, 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 Giselle. Very good yun si Giselle. O, yan. I-screenshot ni yangan ha. Asara to.
Kani, best shoutout. Screenshot na siya. Ayan. Giselle Igot. Na yung pangalan sa screen, oh. Laban na. Oh. Laban ng John. Ayan. Shout out again to Jo Marie Broniedor. Ayan. Jo Marie Broniedor. Laban na. Nawala na si Giselle. Giselle is not around. Laban lang, laban labang. Daway, daway. Hehehe. Hello, shout out to www.top1boasting. Ayan. Shout out to Best OAD 2D Night Shift. Ayan. Thank you so much. No, atos lang isa shout out no ang classmate nato sa Best OAD 2D. Si kanyo ni sila no. So mo sila akong mga classmates. Ayan. Shout out to Amor Karinmushi Nestal, Amor Mears Nestal, Analo Pellegrino Padilla, Ana Marie Handugan, Annelene, Claire Joy Ruby, Desiree, Divina Siblante, Eva May Albuladora, Fernando Dane Taburok, Ivolu Aceron Bacog, John May Garzon Eugenio. Shampoo yun. Ha? Sabi daw. Ano siya? Ugahi magod ng shampoo lang. Di ko ganan conditioner man kay dugay na kuwa. Uy, ako conditioner. Kana di shampoo. Naibagod roy. Di ko Ayan, to Jennifer Villarojo, John May Garzon Eugenio, ang pinakagwapa sa BSO Ad 2D. Ayan, at si Ivil Aceron Bacog. Ayan, Josemie Andoy, Jen Lanohan II, John Ray Aligarbes. Ayan, Keen Zorres Zumuan, Link Odell, Lizelle Montenegro, Maria Jane Paredes, Mary Icy Pamaong, Mary Jane Benice Layaw, Mary Jane Mapalo II, Mary Mariette Pamaong, May Bolasa, Ricardo Atamosa, ay, and Shane Nete. Ayan. Hello, hello, hello. Best O add to D. Night shift na sila, no? Classmate na ako. Ayan. Hello. Again, from Best O odd 1B. 1B or 1A? Mo ni sila, no? Shout out mo. Shout out to Best O add 1B or 1A. Aiza Bernales Elie, Alaysa May Dahab, Angelica Yon, Arlon Marcojos, Athen Hingpit Apolinario, Camila May Delokin, Cholin Chavez, Claire Elaine Lopase, Crystal Flores, Ella Aguilon Cadillera, Erica Alaba, Erica May Rosario, John Vale Arancon, Jayla Buluron, Jelemy Hamisola, Jemima Emreen Amarillo, Gianna Ella Tubil, Giselle Bronido Ighot, ayan, pinakagwapa sa Best o Ad 1A or B. Sumanjun. Joanne Lampara, John Emmanuel Chato, John Ray Manheaven, Jomari Bronidor. Oh, mali siya si Jomari Bronidor ang pinakagwapo sa Best o Ad. Charang. Juliana May Balistoy, Giselle Aranas, Kathleen Grace Escobedo, Kelly Orapa, Kia Muffin Bayoon, Kiana Shane Hiraman, Criselay Baguhin Acelo, Liza Estos Alison, Loneline Calamba, Marvy Granido, Marvy Rim, Mary Jane Putong, Mika Jazel, Michaela Fian Paula Cusmod, MG Valesora Abato, Ravian Haluag,
Haravian Halawag, Richelle Lapahuay, Risa May Buntag Mikotan, Ray Orpano Channel, Shalami Limocon Cajes, Shalami Aklon, Trisha Fajardo, Trisha Rubilar. Ayan. So thank you so much. Shout out sa tanan na to, no? Best o ad 1A and B. Yan, mga pangliitang night shift. Ayan. Thank you so much. Ayan, so happy na kumahuman guys. Salamat kayo sa pagbisita sa atong 1 million viewers and 2 million viewers. Char lang. Hmm? Ayan, best of odd 1A. Thank you so much guys. Lah, taas pa hindi. Let it go. Ayan, so 1 hour na ko hapit. So, hapit ka tamahuman. Ayan, so thank you so much guys. Bye-bye.